Kawe kalong kami lai pu asnam arta bat arngut kikun kenthei badang ret jongka. Kilangat hakajing mensau kabajur hadin bakala thang yilade. Bat yakini kikun ret jongka hapu bahaf nagar distrik ka Gujarat. Hakasngi balang balala ong ka kubor pulit. Kanaya naben gohil kakun kenthei jongka ka badang khandai snam arta. Ka pratiksha bat kakun badang ret ka orvashi. Menta kidayak sa laka jongka jing im hapu ka hospital sorkar. Hadin kate ka jingja ka belaja hakasnong hap-hap. Ong uhe pulit. Ki pulit kim syamnya thu eka arta jongka orvashi. Hadin kate ka jingja ukurim jongka nekalong kami ubabev gohil. Ulapin kit no mar-mari kite kilai ngot syaka jaka sumar ka badan hajan. Daka kali shimet bat hadin kane lapin kit yaki syaka hospital sorkar hakanong ba bahaf nagar. Ya kane kalong kami la sumar hapo surgical intensive care unit. Kat baki arngut ki kena kenthei ki dan hapo ka emergency ward ong ka kubor pulit. Hakabayadai bat kane ka jingja kalapin herser ngiu yaki marjan marpa. Jong kate kalong ying ka balangat hakane ka apot. Nakaliang kibor pulit kim patla penpenti kena balai. Kanaya naben kala shim yakane ka sinjam. Bat ong baka jing tokiet kadangnya cakman.